नियमी पासमी कने जेठे 27 गते सञ्चरबार कने या सच्चो गुकाउ नेवा मिजुले नियमित प्रतिक्रिया नपा कने यो चाहिँ ज्याजुले निको टिप्स न दो अले छु भाषिया छकुजुनको खन दो लुमंग जना दिस कने स्टे फेसबुक युट्युब छक्ला प्रसारण रे सच्चो गुकाउ नेवा मिजो लुमंग जना दिस डक्ले नपाङ मे ठुक्ता सालो गुका चा साल मखो खाइसी झमसी आके मखो सुपाने गुतो ते मखो जिला चिनको डन्डत मेजु छगो डन्डत मसु ड पछि जु साची गु मटिनया पलान हेकेनु छौ गु खनेओ मन जिगु च च हाते चो मन मली मिखा मली म तो मचा गमे हाते ए चो मचा जुया भिते जी मगानी मा बौना बिया छे मधानी मै छलाची चोना चो छन्त पल्ख ढुङ्गा दिसोवेने छिमछे देकाटौ कड्डौ ठो छङ्गु बाल्लौ लाटो दितोवेने छ घकया लकया पकया या सुना चौबले छङ्गुला जोवेने सब सब भए ताना पापु मारु जिते छे आ चावला जिबे ना मन बोला न सुना सैतान थाए सैतान काने सैतान दाए सैतान नियमित प्रतिक्रिया नपा कने यो चाहिँ ज्याजुले निको टिप्स न दो अले छु भाषिया छकुजुनको खन दो लुमंग जना दिस कने स्टे फेसबुक युट्युब छक्ला प्रसारण रे सच्चो गुकाउ नेवा मिजो लुमंग जना दिस लुमंग जना दिस